Spoštovani gospod predsednik, dragi prijatelj Zoran, spoštovane gospe in gospodje. Z hrvaškim predsednikom, sovoditeljem procesa Brdo-Briuni, bova danes na predvečer tega pomembnega samita, ob 10. obletnici te pomembne pobude, še zadnjič preletela deklaracijo, draft deklaracije, ki bo jutri na mizi vseh voditeljev te pobude. Vse je pripravljeno, organizacijsko in politično, za jutrišnje srečanje. Ker sem gostitelj, lahko povem, da je bilo to zahtevno delo, zahteven projekt. V tej luči sem obiskal vse prestolnice danes, se bom posvetoval tudi z hrvaškim predsednikom. Razumel sem, da je to leto in pol covida pustilo svoje sledove, da obstaja velika potreba po tem, da se pogovarjamo. Hkrati pa je ta odsotnost leta in pol dialoga mogoče izostrila nekatere razlike, ki so v naših pogledih, kar me navaja na to, da je razgovor in dialog toliko bolj pomemben. Jutri je, vsaj z mojega zornega kota, najbolj pomembno, da oblikujemo neko skupno stališče glede pomena hitrejše širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, da oblikujemo skupno stališče glede potrebe po potrebnih reformah v teh državah, zato da bi bil interes držav članic toliko bolj iskren in politična volja za širitev večja. In na koncu, da vidimo celoten prostor Zahodnega Balkana in ne samo posamične države. Če in kolikor bomo v tem uspešni, bo zame to en velik uspeh in ena nagrada za ta pogum, ki smo jo imeli na začetku tega procesa pred 10 leti, ko pravzaprav večina voditeljev med sabo ni imela odnosov ali pa med seboj sploh ni govorila. Jutri se bomo posvetovali in upam, da bomo v odkritih razgovorih prišli do zaključkov, ki bodo pomenili en korak naprej v perspektivi, evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Izvolite. Dame i gospodo, dragi Borut, prijatelju, drago mi je da sam ovdje i kao da nisam bio 100 godina. Ne znam, vidjeli smo se zadnji puta, mislim kada smo plovili od Pule prema Rabu prošlo ljeto u Kampor, u logoru kojem je poginulo i život izgubilo puno Slovenaca i Hrvata u Drugom svjetskom ratu. Ova inicijativa je krenula prije 10 godina na razini premijera, da bi 2013. godine bila konvertirana na predsjedničku razinu. Tada mi se činilo, odnosno pitao sam se čemu to služi, sada, ne zato što sam tad bio premijer, a sada predsjednik, sada, kako je 7 godina jako dugo razdoblje, mi se čini da ima itekako smisla. Tu smo da potaknemo i pomognemo, a da to opet ne zvuči tutorski, svojim prijateljima i susjedima sa Zapadnog Balkana, u pravilu sa prostora bivše Jugoslavije plus Albanija, da što prije i što jednostavnije, ukoliko je to moguće, uđu u Europsku uniju, jer to nam je svima u interesu. To nije neka pretjerana mudrost. Kao što je u interesu, pretpostavljam, Slovenije da Hrvatska što prije uđe u šengensku zonu, pretpostavljam da radimo vaš posao. Dakle, da vas rasteretimo. Sve je to dio jedne široke priče u kojoj ćemo učiniti sve što je moguće. Naravno, tu su prije svega naše vlade, dakle izvršna vlast, ali što je moguće i sa naše strane da naši susjedi što prije postanu dio zajednice koje mi pripadamo, što iz nekakvih ljudskih razloga, što iz poslovnih razloga, vrlo praktičnih razloga, jer na kraju krajeva Europa je jedna, treba biti jedna i kad god se ovaj prostor u povijesti dijelio, nije bilo dobro. Nemamo o svim pitanjima ista stajališta, ali vjerujem da imamo stajališta koja su spojiva i koja mogu međusobno živjeti i dati nekakav rezultat. Prema tome, ja sam optimist u pogledu sutrašnjeg sastanka i mislim da ćemo sutra kvalitetno raditi. Hvala. Hvala. Zdravo. Hvala. Vidimo se jutri. Hvala lijepa vsem.